Tekereza kwa bishaka nitugerayo tuzobona umwami Yesu. Kubabara, gusonza, gutekereza, kwibaza, kubaho ubuzima bikuwe ngo nzicarana n'umwami nicare kuriya yandi. Umuntu adatekereza ko ejo uzoca waje mu kazi, ko ejo azatekereza akaja kupagasa, ejo ko hari umuntu uzombwira nabi, ko hari umuntu warayungiriye nabi, ariko aho hantu ko mwahumva neza. Haleluya, ingerayo nzabona umwami Yesu atwicaze turuhuke, atubwire bakozi banje mwarakoze, mw'ihanganiye ahantu nagiye nanjye ngabibona. Imana ibahe iruhuko ryiza, twicarane nawe kuri ya ntebe, ningerayo nzamubona. Nsengera umutima wawe, ubwira Imana ngo Mana kinga umutima wawe kugira ngo numve ibiza bivugwa mu nzu y'Imana, numve wa Mana, numve. Ubwira Imana kabisa, umusengera urwane nawe, ugarure n'utoto ujya kuja ugarure urambeje ibisi byo naje gukora kabisa. Haleluya, amen. Twongere amen, amen. Turasubiramo tuvuge ngo ningerayo nzabona umwami Yesu. Kubabara no gupfusha no guhendahendwa no kwigirwa no gushakisha no kubika umubiri na za gripe na za korona n'umwijima n'imipaka n'isi n'abazimu,
izo zose bizoba byarakuwe tuzoba ahantu umuntu adatekereza ko abantu babaho. Haleluya. Aho rero ngaho umugabo uzotsinda urugamba azaba yaragize gusa naho muzovuga ngo twarakoze wa mana we twicare natwe tumuke. Tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzaturirimba imbere ya ntebe. Tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri I'm
Oh,
asifiwe sana. Tutaisubiramo kandi muzaza mugira ahantu gusobanura imivugo yacu muze muyisobanura neza bumve bose uko bihagaze. Bwana asifiwe. Ijana ni sawa. Tuzamure ibiganza tutatubwiza. Haleluya! Haleluya! Amen. Yesu yambaye ubuzima. Wani. Sesema Yesu.
reba umuntu muri iki gisirimba uri kwayura, undi agakinisha abana, undi amapepa akama amufata akajarajara n'ukuri. Murebe muri iki gisirimba n'ukuri. Bibiri iravuga ngo nuja mu bantu wigenzura. Madamu wagwigema hano bazabagira mu rusengero saa 3 n'igice. Kubabariye ejo bundi ku cyumweru zoririmba. Hari indirimbo y'ibitero 16. Bene uyirepete. Nushobora gukerererwa. Bibiri imba ruhana n'ugutesha. Wowe umenyera. Yewe! Kabira mu kamateranira zaburi. Ariko reba n'ukuri muri iki gisirimbo umuntu agasingiza umwana n'ukuri. Haleluya. Haleluya. Nono nizo bituma muri mukubona nsubira hano inyuma kugira ngo ndebe bana. Yewe amaso yanje ni mwaba ariko ari. Ndakama yasa ndibisaba bitu. Ariko ni buri umuntu materaniro ukabona ko arasenga. Mu materaniro impano z'ukuririmba ariko ugasengera amateraniro. Habe n'umwanga wawe mu maso mutaza kubona uri mu materaniro. Gusharaje gusayaje gutorera yabuzahaja. Nagiye muramucuruza gucumwe. Mugari ushaka n'ifaranga ukabona icyo mugura mu mirimo. Yesu ashimwe. Amen. Usanza mbabwira uko munsi bike. Uwo babwira ibintu mbazi ngo namwe mubimenye. Nukuri ndawo umukecuru mu rusengero. Kandi uwo ndani. Nuko mutazi biba hano hanze muri muzimu. Nimubizi. Nicyo gituma kuja mwiyerenga ukagira gusa ngo nukurya ngo zokora ingoda zikarwa zikazirwa. Utazi satani kurarije. Imani bamugisha kuri Imana. Haleluya! Waturinze wanana. Tugire kuguhimbaza. Kuko twabonye ukuboko kwawe guteye ubwo. Twabonye ibitangaza byawe. Kuba tukiriho turi umukwiro. Ndakiriyo turi muri munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Bivuze buki ariko umutima wacu mwiza cyane. Tugiye guhimbaza Imana w'ubuzo bwiza, turabana ubwiza bw'Imana mu ndimi. Nidushaka turirimbe gusirimba imbamara batanu. Singerembera muzobabaza. Tubzini gisirimba. Nono umunsi umwe aricyo muzomba muzindukamwo tutaye sasi. Nibwo nzomenya abakirisitu n'abatari ngo nzobabwira amakuru. Bazontelefona bamwe ko kabiri yanukukaza. Ukaza sukusohoka ugashaka irindi kanisa mu muji w'icyo. Hano bihuriye. Nuko hano twaje guteramira Imana, turinze process ise turinze Imana. Titurinze umutima turinze Imana. Titurinze amafaranga turinze iki? Imana. Rero karibu.
muri kwisondo ndaheruka kurya bashake muri kese babagurire kawunga nasukuma Yesu ashimwe tugire gucya haleluya amen turacari ko haleluya ariko radukunda wanga Imana izayirengagiza ibintu tuba ariko igakomeza kadukunda uhabwa icyubahiro izireba ibyo tubatwirirwamo amagambo tubamo imitekerereze yacu n'ibindi biba muri twebwe bitwihishemo ariko ibyo byose iyo Mana ikaturinda Imana yacu ihabwa icyubahiro tugiye kongera duhimbaza Imana kandi kimu kisabura tugende gahoro aracyari kare tubanze duhimbaza Imana ku byo yakoze Imana ihabwa icyubahiro kuko dusoje iki cyumweru tukiri imbere y'Imana gusoza icyumweru cyo kibazo ariko ngo gusoza icyumweru utari imbere y'Imana ari nje rero bose Imana ikakisaye kayitunganya mu namaraga nimwe kuko Bibiliya iravuga ngo uruzabibu rwanje haleluya ngo rwaririye ubutaka gusa ngo ndashaka kururandura ngo ntako ntarugiriye nararuhendahenze biranga Yesaya ibice bitanu muze gutaha amaso ngo ariko ndarambiwe n'imatendo y'uruzabibu ndarambiwe no kubaho ndakorera Imana ndarambiwe kubaho ubuzima butazi Imana twagiye
wicare umucuranzi w'inanga nawe wifate turacyakora duhimbaza Imana kubera igira neza. Yesu ashimwe. Si uko twateranye, si uko nini cyumweru cyabaye. Ubundi Bibiliya yitubwira guterana buri munsi buri saha. Uyu munsi gusuka wo kuruhuka. Ubundi ku Banyisirayeli wari wo kuruhuka no gusangiza abakene ibiryo, ntabwo wari wo guterana. Izi ni integeke zinjiye mu bantu, ariko guterana ni kuwa mbere saa moya saa mbiri ukageza saa 12 ukarara uri kuhimbaza Imana. Hanyuma mu cyumweru tugahuza imisanzu yo gufasha abakene n'imyenda. Mugume mushaka imyenda ko turashaka gakuma mu nkambi twafunguye itorero. Amen. Twafunguye itorero. Mugume mushaka imyenda. Tuzopatira nk'imifuka 2 y'imyenda tubashire. Kandi ni vuba ndambi kumushobo tuzogeza mu ishobo ku kwezi. Amaka ikintu cyose cyata amasengeri kwezi. Zirya muzamuha abamaremare. Zimeswe ziterwa ipasi. Tuzoshirika ifuka hariya. Muzotwumva umunsi tuzohaguruka abandi mugume mudushakira amatike n'amazi yo kuzomera munsi. Tuje gutanga umusanzu w'Imana. Nta kindi Imana iduhamagariye twe gukora no kwamamaza ubwami bw'Imana. Haleluya. No kwamamaza ubwami bw'Imana. Kandi muzamamara kubwanje. Niyo ntego njewe mfite. Bizongwirira kuja hanze cyangwa kuguma hano cyangwa ahandi nzoje. Ariko intego yanjye no kwagura ubwami bw'Imana. Nicyo gusa. Niyo ntego mfite muri iyi minsi sigaje kubaho mu isi. Kuko nari narabisabye Imana ngo izanjane kare tiyabyemera. Rero ubwitabyemeye igiye kunjana rero kuyikorera cyane. Imisi zo bisigaje kwisi. Wagatunganije neza. Kado nyabu nuzodukoreshereza izi bafure data. Iki cyumweru ziko kugiye kuvugubita n'aba bantu basinziriye mu ndebe bakaza bikanga. Sico twabiguriye uzobikoresha iki cyumweru vuganira Bizimana. Umuziki n'amapendo umugabo n'ejo kubera yenda kuzaja mu Buraya azasiga koze kandi cyo. Asiga koze amapendo menshi. Ndi kuyakora hano. Sawa. Turacyakomeje turajya mu makime y'umwaka.
umugisha Imana ibagirire neza rwose imbaza Imana ni byiza nta kintu gisa nabyo nta kintu gisa nabyo kabisa Bwana sifiwe Imana aragusomera mu kubara araza gusoma nyuma yaje naje ndasoma Timoteyo asoma mu kubara 22:18 naje ndaza gusoma Timoteyo 6:20 kabaze nsome hanyuma Imana abone gusoma aravuga ngo Timoteyo we ujurinda icyo wagabiwe uzibukire amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro n'ingirwa bwenge zirwanya iby'Imana amen aho dusomera aho ngaho makumyabiri na kabiri yego 18 Balamu asubiza abagaragu ba Balaki ati naho Balaki yampa ifeza n'izahabu niyo Balaki yampa ifeza n'izahabu zuzuye iyi nzu ye sinabasha gukora ibitandukanye n'itegeko ry'Uwiteka Imana yanjye sinshobora gukora ibitandukanye Bwana sifiwe sana ngo ndirenze cyangwa ndigabanye ngo mbirenze cyangwa mbigabanye Imana igumugisha Bwana sifiwe haleluya amen mbaye nsomira ijambo Bwana sifiwe nayishuriyemo ijambo rivuga ngo kurinda agakiza twahawe Bwana sifiwe ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wohabwa kugira ngo ukigurana agakiza kawe wahawe Bwana sifiwe ukagurana ifaranga Bwana sifiwe zoshi Bwana sifiwe ariko agakiza ni ikintu ngenda uzokomeza ukijane uzogipfana uzokinjirana mu bwami bw'Imana Bwana sifiwe ni ukuvuga ngo agakiza niwo muyobora uzatwinjiza mu bwami bw'Imana haleluya amen ariko uri mu gutagakiza ukagira n'abavyeyi bataye agakiza ukagira n'inshuti zataye agakiza ndufata igihe cyo kubasengera ndetse no kubibuka ndetse no kuriga cyane ariko wati igihumbi ukakirira icyumweru cyose igihumbi milifu ukakirira icyumweru cyose ngo nataye igihumbi kandi ngo nagitaye ari cyo mfite cyose Bwana sifiwe haleluya amen dukomeza agakiza twaha dukomeza icyo dufite atagira ukitunyaga Bwana sifiwe amen abasore abakobwa inkumi abapapa bamama dukomeza icyo twaha Bwana sifiwe hatagira ukitwaka hatagira utunyaga icyo dufite Bwana sifiwe dukomeza agakiza twaha Bwana sifiwe sana habe benshi bari mu kukagurana n'ibigirwamana ukafata agakiza ukakamenya ukakagenderamo ukagakoreramo ukakigisha benshi bakakamenya bakakagurusha warangiza ukaza ukagurana n'ibigirwamana turi mu bihe bikomeye cyane bigoye biteye ubwoba Bwana sifiwe komeza agakiza kawe hatagira ukakunyaga hatagira ukuza kukuguranira bidafite umumaro Bwana sifiwe hari umuntu wambaje mu rukerera arambaza ngo ese twari ko dusengana arambwira ngo ese ngo birashoboka ko umuntu ngo yosha mu burozi ngo atabizi ndakubwira nti woreka Imana ugakorera izindi mana wamara ukayoberwa kuko yakorera Imana cyangwa ukiyakorera ibigirwamana tizokunda tibishoboka anasifiwe umugore umwe Murundi kaza arampamagara mukerera arambwira ngo jewe ni Murundi kazi w'i Burundi arambwira ngo tukongere kusengera unataye Imana niba abandi bantu baturusha uko bwacu twebwe ni gukora ibyaha ariko turi mu ikanisa tugata Imana tugatora ibigirwamana ariko turi mu ikanisa ngo dukomeze tubibemo uzabindi referendum tutubwira z'umuco kubera umuco twakuze tuzi ko ariko abantu bazaba mu ikanisa niyo wowe ukora nabi ariko mu ikanisa
arambwira ngo tukongere kunsengera kubera ko nataye Imana. Ubu ngubu bijya byose nemeraga. Ubu nyine narabitaye kandi mbita mbizi, ariko mfite umundi mwami mpaye nda. Ndi mu bindi bigirwa Mana, ndi muri ibi. Ndamubwira ati genda niyo wataye Imana, ugende uzohura n'Imana amaherezo uzakizwa kubera ko ufite ukuri muri wowe. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo abantu bataye akagakiza nibo bantu twakagombye gufata igihe cyo kubibuka. Tugafata igihe cyo kubibuka tukaza dutangaza umunsi n'ukwezi n'amatariki tuzibukira abantu bataye agakiza. Tukaja kubibuka kubera bataye ikintu cy'ingenzi batazongera gutora. Nibo bapfuye nyine, ariko tukaja kwibuka abakirisitu se kora abakirisitu nyine bagiye mu ijuru. Tugomba kwibuka bataye agakiza. Bariya bose bariyuzi bataye agakiza kubera banasifiwe. Nuko bibuka tukabaririra cyane, tukabasabira n'Imana bakagenda uzagira ibatagahura n'Imana akazongera agakiza. Usibye ko bigoye umuntu wamenye Imana akongera akayitara yimena agakora n'amasezerano n'ibigirwamana. Banasifiwe. Imana baho mugisha n'imwakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Banasifiwe. Amen. Kambiyegereze mbakire mwese mwisanga mu iteraniro. Gusa umukirisitu asanzwe yegereje mu materaniro. Umuntu uzugera mu materaniro nushaka umushitsi rongayi cyangwa umushitsi hehe warangiza ukifumbata utaramenya kubera ko umukirisitu wese asanzwe yegereje mu materaniro. Banasifiwe. Twakiriye abayobozi bagize itorero rya Assemblée Revera n'abandi bose bakorana, turabakiriye mu mwegere n'Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Twakiriye Pasiteri Charles hamwe na Pasiteri Papa Mugabo Nejo, turabakiriye ngo begere n'Imana ibaho umugisha. Banasifiwe. Haleluya. Nakiriye ingeri zose zigize itorero, abakuru n'abato, abamama, abapapa, abasore, abakobwa, mwese mwegere Imana ibaho umugisha. Banasifiwe. Bakiriye bene data basengera mu banyagihugu ko ndababona hariya kabatatu, Imana ibaho umugisha. Namwe turabakiriye mu mwegere n'Imana yo mu ijuru bagiriye neza. Haleluya. Nakiriye uyu musore ndabona ari umushitsi, sinzi nimba nije wayureba nawe n'umushitsi. Turakwakiriye Imana ibaho umugisha. Yego, turakwakiriye data wegera Imana ibaho umugisha. Banasifiwe. Nakiriye abashitsi baturimo barimo Madame Ndamira kuva Australia nahaguruka. Banasifiwe. Ni umushitsi kubera ko avuye kure cyane. Muri uku kwezi ni nkaho twagiriye umugisha wo kubana n'abacu bari muri biriya bihugu. Tubanye na Madame Ndamira, Madame Mugabo Nejo, baje kuramutsa imiryango yabo. Imana ibaho umugisha. Twiyegereje nanone Mama Josiane, nahaguruke tumwakire. Haleluya. Nawe ongera uhaguruke hanyuma tubakirire hamwe. Ngabo bashitsi mbaye mbona baturimo babashitsi. Uriya ni umushumba w'itorero nageze aho ateranira. Tumubone kuriya mu mugiro umuntu woroheje. Arakomeye umushumba uyoboye itorero rinini cyane. Rinini kabisa narigezemo ahantu mu kabande ikomeye kabisa. Reka duharure hanyuma tubakire. Turavuga ngo rimwe kabiri gatatu murakaze bene data. Twongere duharure tuvuge ngo mwaramutse. Twongere duharure tukubite mu mashi shangwe na vigenge. Banasifiwe. Rimwe kabiri gatatu murakaze bene data n'Imana ibahe imigisha hamwe natwe. Amen. Haleluya. Rimwe kabiri gatatu mwaramutseho bene data n'Imana ibahe imigisha hamwe natwe. Amen. Haleluya. Bongere kandi babasuhuze nyamasomo yabishoboye baranaresha. Hanyuma Mama Brandina nawe ni nkaho Mama Josiane atabisumba cyane, nawe muze kumwakira neza. Rimwe kabiri gatatu.
Bwana sifiwe sana. Murakaze neza mwese, Imana ibahe umugisha. Mwicare mukubwe neza mwese. Bwana sifiwe. Ndabashobora kuba bari barazindutse mutware ndagira ngo yazindutse twateranye ku cyumweru. Sibyo? Usanga tuzaguma kwiyegereza kuzuguma kuzinduka kandi iwacu ntaho wenda kuja. Turakwakiriye wegere Imana umugisha. Sibyo? Imana umugisha twiyegereje Mugabe. Wiwe ndagira ngo yari yarabaye mwana mu hoteli. Namwakiriye nawe yegere Imana umugisha. N'abandi bose bari barazindutse Imana ibahe umugisha. Mwagize neza kuza guterana natwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Imana ibagire neza. Korali Jehova G. Bwana sifiwe. Muziko nakaza kuma kubafinyiria cyane. Nukuva ngo kubera amasengesho yawo basenze. Bamye bamfata mbiri none kunyine nanje nabaye Jehova G. Bwana sifiwe. Kandi baranishimiye bikomeye kabisa. Kandi nanjye zoyishoramo imbaraga n'umwete wose, zoyisengera icyo nzoshobozwa cyose nzobikora muri iyo korali. Bwana sifiwe. Nibaze baduhe indirimbo imwe. Hariyo korali y'abana.
waremewe na nyir'ijambo umutima wanjye wawuzuza amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze kandi umutima wanjye wawuzuza amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mureke guha abana amashyi bakoze neza cyane. Nagira ngo mbasabe abana bangana n'abariya bose muzishyire hamwe muri korari yanyu nzabagurira inifomu. Bose nzabagurira umwenda kandi wandikweho izina rya korari mwende murishaka kugira ngo mukomeze muza muturirimbira kandi mwabikoze neza Imana ibahe umugisha.
ibyo yakoze byose bize ntituzasarura imirimo ukora ntizahemberwa tuzahagarara imbere y'Idatubagiye ibyo yakoze byose ibyo bize ntituzasarura imirimo ukora ntizahemberwa hagarara kenyera maze urebe kutazatsinda Yes. Izahora ubwami bwawe
umwana w'intama. nitwizera Twizera Yesu tuzabona cya gitondo, oh igitondo kizaturumurwa n'umunezero. Tuzamubona maze tuba turirimba, oh indirimbo zizaya Mose umwana w'intama. ingera yazabona umwami Yesu twicaranye muri yane zabona ibyo twizeye byose n'ibyo byaratekereza ingera yazabona umwami Yesu twicaranye muri yane zabona ibyo twizeye byose n'ibyo umutima utaratekereza. Hosana, 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 shimuje, aye. Hosana, Hosana shimuje muri Yazina umwana w'intama. Shimuje muri Yazina umwana w'intama. Tubone Yesu tuzataramana nawe bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere y'umunezero kandi tuzataramana nawe bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere y'umunezero tubone Yesu tuzataramana nawe bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere y'umunezero tubone Yesu. Shimuje muri Yazina umwana w'intama. Hosana shimuje muri Yazina umwana w'intama. Tuzahora turirimba imbere y'abera umunezero tubone Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! kandi ducurangire ya ncurango n'aba barinzi hanyuma twakira ijambo ry'Imana. turanga umwanya muto hanyuma twakira ijambo ry'Imana niko kwisa twongere tuzamure ibiganza dutange haleluya. Hallelujah! Amen! Turanga